مرحبا. به درس اکنو دیسا به هبرانه. هون دوزانه جبر نوروزه مدام اکی ویدیو چه نکنن هنک ناو برکتی دیسا دست پیدا کن. دوی درسه ده پاشگیر اساس کرا دولدار بده. ستان پاشگیر اساس کرا تایبته. هون دوزانه من پاشگیر خواه اساس کرد کربین سه باش حتی هم دکارن. اصلا دو باش بین ده بریجی گوتنه این هفگرتی اما ما گوت بی دو باشن اف پاشگیرین ساز کردن تایبت و پاشگیرین ساز کردن سرکه پاشگیرین ساز کردن سرکه ما خلاص کردن امنها در باز پاشگیر ساز کردن تایبت دبن و دنا پاشگیر ساز کردن تایبت ده ما پاشگیر استان و کو پاشگیر اول پناسه کریه گریدایی به فرق دنا برا پاشگیرین ساز کردن گشتی او تایبت ده پاشگیرین ساز کردن گشتی یعنی جیه سرکه بیجن دکارن لپای همه پیوا یعنی همه پیوا بدارشینن اما پاشگیرین ساز کردن تایبت نوسانه او تایبتن جبو هن پیوانتین بکار آنین جبو هن ناوانتین بکار آنین زیده پاشگیران ناگرن آنجی زیده ناین دارشتن وکو ناوین هفگردی تین چه کرن امینها دست ببین پاشگیر اساس کرستان ام به هفدنگا پیروز ستیره دیسا ریبرینه ستی ما ده بشا آوانا زمان کردی ده گوته بی ده هفدنگین مهبه حتی نهاد گوتانا خواتن هفدنگه ما گوت بی ده هفدنگین مهنه ستیجی هفدنگه آنها املوی دی پاشگیر اساس کرا ستان ستیره ریبرینه نه دست پیکی امی پاشگیر خواه رابن هندزانن پرگالا رابن را درمانه هر تشتیه همی پیف همی پاشگیر دامات رابن را دکی و تیاوی درد که باولی پاشگیر اساس کرا ستان رابن را کرناوی چوان هوان را نه چیکن سه ام دزانن ستاره جه گند باجار یعنی دناو وارده دناو والاده جهه تایبت یه هوینگاه املی سر جیان دبن جره ستار تیگوتن گندو باجار جی دناو دنه و جه جی دناو ده اف انگلیزی دهن روشانده جه و سه دشونه هفته خواندن پرسگری مسئله ویدی جه درده با سه ستارم بیجن تی چالکی استالی آن هوانو آن گشداره برین هاجی مربوط بی هر پاشگیر هر پیف هر ناف یه نای دیگره لویدی گشدار تبه آن هم به قلمه دی بنویسن آن چالکی ستاره یا گشتی eylema stari, eylema cih, eylema gün, eylema bacar ya geçti. Gireday ve hon navin valata dızanın Afganistan, Hindistan, Kazakistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kürdistan her mişivet ettiğine varlı. Taşgira devldar dene dema tertiştin به همان تخلیدی د دولتی ده کم دبه او پاشگیره ساسکره ستان دگیره مثلا بیجین همی کرد دوله همی کرده کردستانه دوله همی گلا گلستانه دوله همی بینا و ده بیستان هیه بیستان اون زانن افجه دحلو آنجی زبشلتنه چاندن قاون لتنه چانده جوانه بیستان تیگوتن هنج دحلالا جید بیجین بیستان الوده جه گلک بیینه نزیکی هف بیستان میرستان جه گلک میریده ده گلستان او دولا گلک گل دخواده دحوینه بیرستان وقتی تل سری چیایه کی لبریا مردین دنیری همی گنده وایکی هاو تشت و مرو و همی وسطا لبرچاوین تا رابطه برچاوان هشویره بیرستان هاتیه گوتن نهار ویدی
Beristan heye vano. De devemede bedemire ev biye beritan. Cihe gelik beri. Beri hunzanın cihe doktuna hayvan haya. Cihe gelik beri. Dehevine jere beristan dibêjin. Demire bedevemede biye beritan. Hatta hacı em navê jina waku beritan binav dikin. Aslında o beristan e. Me fêm kir, girêdayî vê, niha di nav peyvê de hevdenga sete, di nav peyvê de hevdenga sete, em niha li wataya wê birînin, hê bêhtir, xweştir ya derkevalê. Avesta. Ava tekuşina em bêjin, ava sitarê ya me. Al vedê me ya hevano. Hûn zanin a pajgira mettiye ye. Ya me. Mesela bist. Bina seti. Gelo kurda çıkma seti li biste bar giriye. Dema bist kes kom dibin çi dibe. İhtimalek pir mezin civay beyin pekti. Yani jî pîvanê gusa danîne. Ve de navê hejmara bist bi setiye. Setiye ava kirine. Mesela ve de stele. Ve de bısta. Ve de sto. Ve de sti. Ve de star. Bist. Onzanın qarase ekeye. Canna hesine canna dara. Tu heze, ragire. Tu tehibin cihada ciharat ki peşere bisti gudun. Star ve keza. Stün ve keza. Stün. Ragire. Sto. Ragire. Stele. Hoşe. Başe. İhtimalik mazın peyvek ragire. Mesela bısta. Keseki serbest reti gudun. Bısta. Mesela rıst. Ve keza. Ra. Rıst. Mesela palvasta. Hamantiş. Peyvin behevdenga sete pektene istisnai belki hebeniz hanım ama hemmi pirozun. Ragirtini avakirini tiştin baş pektinin. Ev peyv yani sete hevdenga sete zamanı Avrupiyajı kısmet mazın bandor kiriye. Mesela dibêjin internet dibêje sterlin yani talana pîroz. O hemî peyvin hinekî me qassekî lêkolîn kirî bêgomaj vê de heta çûne em bêjin ji kûkê pirdûr ketine belkî wataya we astekî de hatibe guhertin ama heke were lêkolîn kirin o pêşniyara me hevalên derfetên we hey lêkolîn bikin heke were lêkolîn kirin hevdenga sete di zamanê Hint Avrupiyan da hatta zamanê de jî ihtimalek pir mezin wisa her peyva bi hevdenga sete pekti pîrostiyek, spehîtahiyek, rindîtêk lê hatiye barkirin. Mesela istisnayê wê nizanim ama peyvên bi seteyê pektine o şikestinê, xirabînê, nebaşiyê, neyntiyê pektînin hema bêjin nînin. Du Kurdî de nînin, ihtimal di zamanê de jî wisa bin. Nihal vê de mesela em bi vê awayî bi pergala rabin ra li wataya peyva digerîne. Belki hevala baş fêm nekiribe, belki ew zincîrên di serê wan da hatin çêkirin, ew zincîrê me jî wa esîr girtî zêde nikaribin biqetînin belki wisa guhê waş dema guh dibîze me jî şaxis dibe ne wisa ya vano. Vê de pergala rabin ra pergala bê şik û şübhe ya avakirina zimanê Kurdî ye. Girêdayî vê her peyvek jiva o hezara peyvên wekî va her yekî belgeyek dîrokî ye. Heke va peyva wataya wê bi pergala rabin ra rast çareser bikin. Em ê her peyvek jiva wekû belgeyek dîrokî ya dîroka Kurdistanê û girêdayî vê dîroka mirovtiyê derxin holê. Ji me re ronahiyekî mezin çê dike. Mîsal işte şöyle tiştekî bêjim. Solan yani dizaravay solanî de dibêjin este yani niha. Dema
خوازت راوی منم به رابا او دبیجن هسته ده زراوای زازاکی ده ام دبیجن هیا او دبیجن استو اف پیف حمی جهلی کلینه yani heman deme ya heman zamanı heman pergale heman tişte işberimi ez dibijim de zamanı Kurdida zaravanine heman tişte yani vata ava hat yaşamatandın hem peyvanda vata hat yaşamatandın bi avaya o cehli kuliniye em gadin davya dersa xwa de dersa varada emi paşgira saskera henk paşgira saskera pejdar em jere dibijin paşgirek saskera pır taybede o hatta nahat zamanı Kurdida mixabin qat le nahat yani و نهات يديتن وكسي بحسنا كريا أمي باجرا ساسكرا هم بدن ما بشوفينه جبير لكن ببن أبوني قناة ما زمان ما حميايا إيرو بخاطري حتى درسا باجرا ساسكرا هنگ بخاطري